Pozdravljam vas, moje ime je Sanja Rafajlović, ja sam ispred Real House nekretnina iz Novog Sada. Evo nas trenutno u Čortanovcima, u jednom i vikend naselju, a i samo mesto Čortanovci. Sad, naši ljudi koji žive u inostranstvu često nas pitaju, traže sami po oglasima pa gledaju, prodaje se vikendica u Čortanovcima, prodaje se plac u Čortanovcima, nemaju predstavljeni gde se nalazi to mesto, a ne znaju ni da li je to vikend naselje, da li je to selo. Znači ovako, Čortanovci, imate selo Čortanovci, imate vikend naselje koje je popularno, ima i što se kaže sa svih strana, i Novosađana i Beograđana. Šta možete da kupite u Čortanovcima? U Čortanovcima možete da kupite u selu kuću za stanovanje ili da kupite vikendicu negde u okolini Čortanovaca. Naravno, sve popularnije u vikend zonama su i kuće za stanovanje u kojima se stanuje bukvalno tokom cele godine ili najveći deo godine. Ali ukoliko mogu da se nose sa infrastrukturom takvom kakva jeste, znači nemojte zaboraviti da smo u vikend naselju, da nemate gradsku vodu, da nemate kanalizaciju, znači uglavnom je voda tehnička, imate struju i septičku. Tako da sve te neke stvari morate da izmerite i da stavite na papir i da onda vidite da li se vi vidite u tom vikend naselju ili ne. To govorim za ove koji žele da mesto Čortanovce, odnosno vikend naselje, zamene za neki eventualno stan u Beogradu ili u Novom Sadu, da imaju neko svoje parče zemlje. Mi se zaista trudimo da kroz naše video prezentacije prikažemo i kako izgleda taj kraj u kome prodajemo nekretninu. Znači nije samo sad otići i videti na mapi da to su Čortanovci ili već neko mesto, nego eto da vidite kako to izgleda i u prirodi, što bi se reklo. Tako da sve to treba izmeriti. Trudimo se da vam kažemo sve prednosti, ali i sve mane. Šta je kod Čortanovaca bitno? Kod Čortanovaca je bitno to što je 20 km daleko mesto od Novog Sada, oko 60-ak od Beograda, što je vrlo blizu autoputa s jedne strane, s druge strane starog magistralnog puta Novi Sad-Beograd, što ima Dunav, što je u podnožju Fruške gore, što se tu nalazi Stankovićeva vila, recimo Titova rezidencija nekada bila. Tito nije baš, Tito je bio hedonista i znao je gde da pravi vile, tako da tu je neka specifična mikroklima. Sad ono što bih htjela da dodam za sve vas koji eventualno razmišljate da se preselite, vi u Čortanovcima imate osnovnu školu, tako da nemojte brinuti da vašu dečicu eto ne možete da, što se kaže, smestite u jednoj manjoj seoskoj školi, zašto da ne? Naravno, kao i svaki život van grada nosi svoje prednosti i nedostatke. Vama ćemo ipak ostaviti da odlučite i da razmislite da li se vi vidite ovako jednom mestu. U svakom slučaju, bez obzira da li želite kuću, vikendicu, plac, Čortanovci ili negde na Fruškoj gori, mi vam stojimo na raspolaganju.